Ke KSU lapangap unit nin dala emensen ko yaman yung utunde utelmi talang wana chnong lapangap ura cha penyap dusman apa wadang lai rap rengka hai tau wadang kerja pot hame kelia wa asam hagni kesengi de emlang gu yak mar kelapangam unit u Agustan Timung kam presiden usai kia sumer kamu general secretary dewe emlang le gidekot genar tiang circle gu dala emensen ya gu hayung usem utunde utelmi talang ura cha penyap hagi bro tumi utimit kat wadang rap rengkau tak apa pratrik demon gole idap cisnem na do ukhlar utelmi ai wada lai le wo bo sentu o dai lang ki wahayung u wa ku ya akmat ke balang presbyterian cirup ke dekat KSU lapangap dai liang payu utelmi u emi talang do ong wa do kan ni wada dap cisnem na do ukhlar ki bor ke an yo ki wo kem ya ku em kti wo penyap dusman kamte ne liang ke KSU do ong do em lang go chro yong ge yung sem wai wo bot din yo penyo ye hok utunde utelmi talang wa ke yung ge sem yong o tahu anak kong ay kublay kamusan KSU wari yagi ang lahu inay sungi nada basngi wa klaro ni puy kampuy yung kas nyo ay kublay senyang sibun ay kiwi yagi yung kesulok lahu ni nada basdang wat nada bukut ulat kada yung puy yung inay sungi dan siapa nhiều lại và nhiều ăn tôi vào đường anh vào sinh kia vào quen nhà kini kita berpihak ibu yang mah tem tahu seni kedai ka seni hakaba nakaliang trong ka KSU lapungab unit nila wan ban yelek du sentiu hau mot jong lit telmi talang ubala sya kat jubor ya kejingim jongu daki nosun te ngin negaliang KSU ngi don menta rengkat bat i kimi jong lit telmi talang bat kalau kaliang jongi kumgit khot jong KSU mata kasngi apa jingilam jong presiden jong KSU nartiang sarkil ba san barwar mat kini kinong yalam jong ka sarkil ni don lang ne mat penpau ye gijing siosi ke bakrau do kata-kata ya gijing duk no jongi yo we no pradok prasnam jongi do kata-kata nomar ba ya nong rep popli bom tipi ke bening ke kendeu usulai rep sa kat bor gijing jongu ini kalian jong sing nyenong bangin nyimsyam na siyang kilikti andai ngin yai budin bat ke message ke bang ikwa kampa sekita ki notion kumbang kitin no way this is the message to the culprits those involved in the killing of late Telmi Talang as long as you are strong, as long as your stamina is strong, you can run. Remember, there will be a time you can run but you cannot hide. You can run but you cannot hide all the time. This is our message to those culprits who involved in the killing of late Telmi Talang. But kamtam mi kibar jangkaan kibadai ban pek kemi lene pek perman kibadai ban simkia ban kem lene ya kini badan kiti ban sim ya gijingin jong une pradok prasnam jongi.